Birigisheni iyo borithi nimarahotire kuhithukira makiria ma lita ngiri mirongo iiri cia njohi, mitambo ya guthondeka njohi iyo hamwe na indo ingi cikonainie na uthondeki wa njohi. Borithi matinahota gwikia ngono aruti a wira a kiganda kiu kuona ni maretharire kugera murango wa thutha, indi marahotire gwikia ngono dereva umwe wa ngari iria kurerikana itumagirwo kwendia njohi iyo. Tulipata pombe mingi kiasi, tulipata 199 cartons ya kila carton iko na machupa 20. Borithi oho ni mahithukitie makatoni ma kambuni ingi iria kurekuo ciendagia indo cia ngungo. Ona kuri oguo OCPD Musimu augite ni maratabania uthuthuria kuhithuria kana kiganda kiu ni kia mwalimu umwe wa university. Kwa sababu fulani hatutataja jina yake, na uchunguzi tunaendelea naye zaidi tujue kama biashara ilikuwa ni yake ama alikuwa amekondisha mtu mwingine afanye hiyo kazi. Undu uyu ukite oriri thirikari ya bururi irathi na mbere na Birigisheni ya kwananga njohi cibango guothe bururi-ini. Ngiri for Inooro TV, njitagwo Simon Macharia wa Wangui.